Tengo el placer de hablar con Iván de la banda de rock and roll Peachy Joke. Iván, nos encanta y queremos saber para vosotros cómo está siendo participar de este acontecimiento organizado por la Asociación de Comerciantes Avinguda Gaudí. Pues muy bien, la verdad, o sea, teníamos ganas de participar en algo de este tipo, en plan benéfico y así, para poder echar una mano ahora que son malos tiempos. Y bueno, como siempre nos gusta tocar en donde se pueda, pues no sé, bueno, llegó un poco la opción y dijimos que sí a la primera. Les activitats que fa l'associació, que nos semblen fantàstic, perquè a part de ser una part activa de l'avinguda, aquesta part solidària m'ha deixat una mica, francament, assombrada la part bona, no? Perquè penso que els temps que es corren, on tanta gent ho està passant malament i on hi ha un ambient més ben tristo, que una associació, a part de tenir com a activitat la de dinamitzar el comerç, s'hagi recordat de totes aquestes persones i nos hagi fet participants a totes que estem als comerços, no? Realment les felicito. Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Espere, que le daré, espere, para que vaya a tomar café, que es una gentileza de los comerciantes aquí del Botas. En la parroquia del Espíritu Santo se dan alimentos todos los miércoles y vienen cantidad de familias. Vienen cada semana unas 30 familias a recoger alimentos. ¡Ay, qué grandes están ya! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Puedes comprar el producto allí en la ferretería Gaudí, ¿vale? A ver, por aquí. Por aquí. Barri es tracta de col·laborar tots amb la mesura que podem per poder dinamitzar el màxim possible. Nosaltres ens considerem persones proactives i una de les coses, i més ara, tal com estem, al moment que estem, forma part el dinamitzar, el col·laborar i el participar en tota activitat que pugui una miqueta fer bullir l'olla, com es diu vulgarment. Montse, explica'ns ràpidament TANU, què és? TANU és una ONG que ajuda a un orfenat de nens d'Ucraïna, fa projectes, ajuda amb alimentació, ajuda sobretot a les que coneguin una família. Qui no ha participat a la rifa de la samarreta al Barça? Mira!
participar! S'haurà de vestir fa 15 anys. Què t'assembla que una associació organitzi un dia? Em sembla una idea molt bona, la causa ja val la pena, jo crec, i a més, per nosaltres el tenir taules aquí i veure com la gent visita, juga o sap d'aquestes iniciatives, sembla una cosa que si no es treu al carrer no es veu. És veritat, si no es treu... Molt bo. I has tingut un dia maco, has notat que la gent s'ha apropat, ha valgut la pena. Sí. Doncs molt bé, gràcies per la teva participació. A tu, faltaria més. Estoy aquí con Lourdes de Artesana y quisiera preguntarte, Lourdes, ¿me ves? Hola. Hola. Explícanos cómo es para ti que una asociación de comerciantes apoye y organice un acto solidario como este. A mí me parece fantástico. Yo creo que todo el mundo tendría que crear eventos como este, sean comerciantes, sean vecinos, la gente de la calle, cualquiera. La verdad es que sí, se nota la proximidad y el intercambio y se agradece. Pues muchas gracias. A ti y a vosotros. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, I ran to the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling.